Kigeri kia mahinda cihandĩte wega thaa ĩmwe mathaa ma Afrika ya irathĩro tarĩki-inĩ 13 naguo mweri-inĩ wa Mũthatũ yũkia ngeithi ciakwa harĩa hothe ũragĩtwamũkĩra nĩ ngatho nĩ njĩtagwo Irimwa Wanjirũ nake mũtwathĩri na njĩra ciĩko etagwo Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ. Tũkũihũrĩre mohoro maitũ kũrĩa kaunti ya Gĩthii rĩu nĩ gũkũheo ũthiũ mwerũ na nĩ thutha wa President William Ruto kũrugũria gũthondekwo wa barabara ya Boboracho gũthiĩ Tinga na kaunti ĩno oho ni megũkorwo makĩgunĩka na ũtambia wa maĩ hamwe na tabarĩra ingĩ itiganĩte. President William Ruto ekumagĩrĩtio nĩ atongoria matiganĩte arĩ hamwe na mũnini wake Professor Kithure Kindiki. Hapa tumewapatia mradi wa milioni 450 kuweka maji kutoka hapa kwenu. Hiyo maji iende mpaka Kebirigo. Hiyo maji iende mpaka ifike Nyaramba. Hiyo maji iende mpaka Nyaramba. Na hiyo maji iende mpaka Miruka. Kilomita 40 ya pipeline tunaweka hapa ndio nyinyi mkunywe maji. Watu 15,000 watakunywa hii maji nimekuja kuanzisha siku ya leo. Uchaguzi bado ni next year. Sasa ni kazi, siasa ni next year. Ni kweli si kweli? Lakini wakifika hapa, kabla waongee siasa, waulizwe mmefanya nini? Umejenga shule gani? Umejenga barabara gani? Umeweka maji wapi? Stima umeunganisha wapi? Tunataka kazi, siasa ni baadaye. Ni kweli si kweli? Mimi nataka tu niwahakikishie, mimi nikiwa kiongozi wa taifa letu la Kenya kwa mapenzi ya Mungu na kwa ruhusa yenu, kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Tuondoe siasa ya zamani ya chuki na ukabila na ubaguzi. Tuunganishe Wakenya wote ili tuweze kufikia ile malengo yetu, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Mnasema tuungane jameni? Wangapi wanasema tuungane watu wa Nyamira? Kwa hivyo Nyamira, mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa. Mimi narudi tena na tena na tena mpaka Nyamira ibadilike, kwa sababu hiyo ni kazi yangu. Mungu wabariki. Nyasaye abaseseni. Mungu wabariki jameni. I love you, the great people of Nyamira. Thank you very much. Na tugitigana na icio Minister wa mathomo ma ndege Terry Baika akiugĩte ũteti wa gũcokanĩria mĩario na irumi ndũkũrehe ũkũria bũrũri-inĩ kũrĩa aikĩte rĩtana kũrĩ ateti makorwo magĩtabania ũteti wa thayũ ũrĩa ũkũrehe ũkũria na biacara ikorwo atĩ nĩ iratherema. Uteti ũgĩthia na mbere na gũcaca gũkũ ateti magĩthimana no wĩna hinya gũkĩra ũrĩa ũngĩ. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathomo ma ndege Terry Baika nĩ orĩtie ateti gũtabania ũteti ũrĩa ũkũrehe ũguni bũrũri-inĩ na biacara ithereme. Athiĩte na mbere na kũũria ateti matigakorwo magĩtabania ũteti wa gũthoga thayũ kana kũhũthĩra ikundi cia nyanake gũthoga mĩcemanio ya mũng'ethanĩro, akiuga nĩ wega ũteti ũkorwo wa thayũ na gĩtĩo. I think it's a season we need to engage soberly as leadership and also as politicians. We are seeing a lot of tension when it comes to gatherings. We need to give people chance to work. We need to give people an opportunity to do their business. You know, there are so many rallies happening, and I know we can engage in a manner that we also give other people an opportunity to do their work, to do their business, and this will grow our people, this will grow our economy. Baika ũrĩa warĩte arĩ mũcemanio na aikari a Kaiti, kaunti ya Makueni, augĩte ateti mareke wĩra ũrĩa mekĩire mũingĩ ũkorwo ũkĩmarĩrĩria. For some of us who are not elected, we should be in a position to tell our people clearly in our positions which have been in this government what we have been able to do in our dockets, but also lobbying for projects. But also equally the same, we need our elected representative not to use, force for people to see development. We need also them to tell us, we gave you 5-year tenure.
what have you been able to bring to us? And I think that should speak for you. You cannot force issues. O niorite ateti a yuthi gutetera urumwe na gukorwo na ateti mari na wigirereki. It's advice to our young people. We have a very long way to go. I saw another politician trying to lecture the president. We are young. I mean, this life is so, we have a long way to go. You cannot burn bridges. You can only build more, so that you don't know how tomorrow will be. Mĩario yake yũkĩte orĩrĩ kuongererekete kwa ngucanio nene mĩcemanio ya kĩũteti hamwe na kwa kũũmĩrĩria mĩcemanio ya mũingĩ na nenda. Handũ-inĩ ha Kĩo TV njĩtagwo Irimũ wa Wanjirũ. Na tugithii na mbere neti speaker wa bunge Moses Wetangula ni akomithitie mikora ya kiuteti iria irihitwo guthaga mishemanio ya muingi. Augite ni wega maabitha a borithi marute wira wao na oho makirumagira watho, akiuga kana niguo gukorwo mishemanio ya kiuteti iri na thayo. One arutite mukana mururu kuri nyanake iria iratwika ati irahuthika ni ateti, akiuga uyu ni undu ungithukia miturire yao. Sasa imeanza, kila mwanasiasa ako na milisha yake. Kila mwanasiasa ako na vijana na mipini na marungu na njora. Wakienda kwa matanga hata hawajui nani amekufa. Wanasimama tu hapo kupiga kelele. Hata hawajui mwenye amefiwa anafikiria nini. Wako hapo tu wamelishwa pombe. Wakiingia hapo, mtu mmoja akizungumuza makofi hata hawamjui, mwingine akizungumuza nyamaza hata hawamjui. Hii lazima tukemee katika Kenya yetu. Na tuombee viongozi wetu wale wenye lugha chafu. Vile Crowley amesema pia, I saw yesterday some goons along the highway in Nairobi. We can't develop as a country. Hatuwezi endelea kama investors wanaona goons are on the highway attacking people for nothing. Hata kama ni siasa, hiyo siasa ni siasa mbovu. So mimi hapa West Pokot singetaka hiyo siasa motomoto iende hivyo. So mina si wale tuna labda mawaidha tusikizani. Wacheni matuzi. Kwa sababu hata jana nimetusiwa tu bure vibaya sana. Mimi sitawajibu. Lakini hawa raia wanajua mtu ya kutuzi watu ni nani na mtu ya maendeleo ni nani. Ni sababu kwa muda mrefu hii nchi ya Kenya hii, pesa ya Kenya ilikuwa inaenda kwa sehemu moja peke yake. Inajenga kule lami hata hakuna watu wa kupitia kwa hizo lami. Inajenga huko manyumba hata hakuna watu wa kuishi kwa hizo manyumba. Lakini William Ruto aliamua kwamba pesa ya Kenya hata Mpokot pia akona haki kupata pesa ya Kenya. Wakijenga lami sehemu zingine, hata hapa Pokot wanajenga lami. Wakijenga manyumba sehemu zingine, William Ruto alisema hata hapa Pokot wanajenga manyumba. Pia watu wa Pokot wanapata nini? Stima. And that's why tukiwa hapa tunaomba watu wetu, wacha tu support William Samuel Ruto kwa miaka ingine 5. Joshua uteti kia batagira na ithuĩ tũgũkorwo tũgĩikĩria oro hanini nĩ tũracokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795789804, 0795789804, kana email itũ nĩyo info@kiheotv.co.ke. We! Ewe ni wenderera we.
kawira kau gaku o investire miaka yo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moka magukuwa indo ciaku ongeka atia kana ongiambirie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimuma engineering system umerema kuonia CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire cia green na silver ni makoragwo na access control system eira cia kuhinya fingerprint ugitonya intruder alarm system na no makoragwo na indo ciothe cia nginya fire extinguishers oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muinge tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti tuongerenwa nyingi muno nduka ciao cikuria Nairobi CBD macamanĩrio-inĩ ma Kamae na Gaborone Road showroom yao hau Nyandarua House ground floor nduka yao yao ĩrĩ kũu Nyandarua House second floor room 204 nduka yao haria Gaborone Plaza ground floor number G1 na kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kong'ethanĩra na Kasarani police station ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959 gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kimuma engineering system twaririe muturire uria turatura ni uri na mitangiko na mathina maingi maundu macio mekuo no ti mega kuringana na kiugo kia Ngai ti mega tondu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri maundu mara mothe meka maine ria nene muthenya umwe ni mari guorio na maigwo gacumbi mothe merore nake mundu ariugaga atiriri nyumba ya usiri nyumba baya yeah ni nyumba tena gikeno ndina gikeno ukaigwa hau gatagati-inĩ rĩngĩ arĩ ho 2,000 peke yake rĩu ona ũngĩagakorwo nginya nĩ akinya nĩ gũtiga wĩra ona nĩ kũhoya arahoya bia ya kũinũka tabarĩra-inĩ ya cararũkũ gũka nĩ maũndũ ma mũciĩ tũkahithũrania kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ no mũhaka atumia mamarie no mũhaka athuri metĩkĩre ũguo atĩ ũndũ ũmwe wa maũndũ marĩa matũmaga mũtumia aigue endetwo nĩ mũthuri wake rĩ to gũtĩkĩrwo kĩrĩa ona gũthikĩrĩrio na nĩguo ndũkanire na uge tarĩ korwo nĩ ndoi cararũkũ ũkĩreherwo nĩ Wanjirũ wa Waithaka mwambĩrĩrio kwambĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ. Mwangaza wa Neno FM, ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira ũmemerekia mũthuranĩre o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia no tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ itanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthimcinĩ thaa 8 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe ikinyiria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ na kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan wa Ngoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Hihi we murutwo ũrĩkĩtie form 4 kana mũciari ũrethera mwana wake thukuru ndũgatangĩke rĩngĩ kuona thukuru wa Jewel Technical College rĩu nĩ ũragwĩtĩra intake gũkũ arutani aitũ nĩ makinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire na tũrutaga arutwo aitũ na macini cia kĩrĩu na makaheo ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire kũringana na kothi ciao. Kothi citũ nĩ ta ũrugi nĩguo hospitality, ũthaka arĩguo cosmetology, ũmemerekia arĩ journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi cia nanja ta German. Marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre wega gũkinyĩria gĩkĩro gĩothe kĩa mũrutwo. Tũcerere ũmũthĩ Roysambu Jewel Complex gorofa ya 6 kana no tũhũrĩre thimũ kũgerera
kifogo mungwaja kifogo imwe ithatu kifogo mungwaja imwe niyo 0701 300 071 wehike mieke etanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kitikiriku. Nigatho nitwarekia gugicokereria oro ringi anyiti itemi sector-ini ya ugima wa mwiri ni morite thirikari kuibaibia kigina gia SHA kuringana nao matongoretio ni Dan Owala augite kumana na unyihu wa kigina kiu nikuo kuracungiriria maregumo gutabania kambeini igimaine na mubango uyu makiuria ministry ya kigina guthukira SHA kigina kingi budget-ini ya mwaka ukite. What is the services? So issue the equipment here. The health committee came out and publicly declared that SHA as currently constituted is unsustainable because of lack of sufficient funds. And as People's Health Movement, we are in concurrence with the committee on that. And we want to urge the government to be deliberate enough to inject more funds into the authority because it has proven difficult to finance SHA through premiums. Something we've been advocating for, that insurance-based models cannot work to achieve universal health care unless the state or government is intentional enough to put more funds to allow everyone, every Kenyan, as they promised during campaign, to have universal coverage to health. So the government should come out clearly and really create awareness. Citizens need to understand the basis of identifying or getting the rates every citizen is paying, because we have realized that there is an issue also of data protection, because if you can access M-Pesa statement of citizens, what we need to understand that data protection regulations indicate that citizens have the right to ensure for their data to be protected. And we should not, because when we now charge people on basis of what they have in their account, their M-Pesa account, what if they are just treasurer for a group or even burial engagement, and then you charge them based on what they have on transaction in M-Pesa? So that one is against the law, and government should ensure that they protect citizens from their data, especially the M-Pesa statement. Kwa majina naitwa Judith Akinyi wa Mari, na ninashukuru Mungu kwa siku hii ya leo ambayo tumekutana, tumejifunza mengi. Na kwa upande wa SHA kuna uzuri na ubaya. Hasa sisi tunaitwa aje, wekazina, tunaumia. Ukienda hospitalini utapata gharama ya matibabu iko juu kulingana na account yako vile ina act. Saa zingine vile wewe ni treasurer wanakutumia pesa kutoka mbalimbali. Sasa wakifuatilia statement ya account yako ya M-Pesa, inafanya wanakutibu na pesa mingi, sababu unapata pesa kila siku na si yako, ni ya group. Sasa hiyo inatumiza. Na tena uzuri wake, ukiwa na mgonjwa ukienda hospitalini, hasa Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga ama Siaya, SHA inakusaidia. Kama kuna siku nilikuwa na mamangu hospitalini, gharama ilikuwa juu sababu alipelekwa operation, na walinilipia gharama ya 69,000 na SHA. Hapo ilinisaidia.
Na tugithina mbere munini wa gavana wa kaunti ya Narok Tamilinye Kiprono Koech ni atuguritie muingi wa wodi ya Angata Baburikoi na matura maria marigicirie ni undu wa guthingatithia thayu uria kwa ihinda iraya utaronekana mwena ucio. O ni amorite kurimira thayu makiria riri gutanyitwo gutabanio githurano gia gugacagura mubunge mweri ukite tariki 5. I want to appreciate the people of Angata. They have been able to maintain peace across the borders. There has been so many fracas hapa Angata, lakini kwa sasa watoto wameenda shule, watu wameenda masomo na maendeleo yanaendelea hapa Angata. So tunashukuru nyinyi watu wa Angata. Endeleeni na hiyo amani, endeleeni kuombeana. Kuna soko ya kule Mamboleo tunafaa kufungua na president anakuja kufungua na kwa chama ya UDA. Kuna soko iko kule Purwa Digiri hapo town, na mwenye anakuja kufungua ni president ambaye anatoka chama cha UDA. Kuna university tutaweka huko, na mwenye anakuja kuanzisha ni president William Ruto. Kuna barabara ya kutoka huko Gorgor mpaka Jibishi mpaka Shatuku, mwenye alikuja kulaunch ni president. Kuna barabara ya kutoka Bogodo mpaka Soit, na mwenye anakuja kufungua ni president. Tukiainisha yeye itakuwaje kwetu kama Kipsigis wa kule Burundi? I want to appreciate the government for a transformative leadership, transformational leadership. We have been yearning for this for a long time. We have seen the kind of equality in division of resources across the county. We have seen inclusivity. All the tribes in this county are relying on the leadership of Ole Ntutu, and he has delivered. He has Nigatho kindu gitu gikuihire ati wona cihanda thaa 3 tuko tugikunengereria mohoro mari mothe no gwa ici twikirire gaturumo ni hau ni njitagwo Irwa Wanjiru mutwathi na njira ya ciiko etagwo Sharon mwari wa Gicuhi na kwihoya uthina mbere na gucagura Kiheo TV.